Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 30. Di ka makiriri iti siya sino man no awan tigapona, ken awan dakes nga inaramid na ken ka. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Good afternoon, Daddy. Adakon. Good afternoon, Iha. Oh, ni Hana nga. Apaya, saan kayo nagkuyo ka simbang pwet? Saan ka din agkaklase kayo ti last period? One Daddy. Nga madapay siguro na pananabiit. Iso asan nakigidan kanya ka nagawid. Kasta ka di. Ala. Intun sumang pwet, pakited mo token ko na ito'y pang dinner si Dana, ha? Inlak ama ko nung tinake out ko iti restaurant na nangyawisan kanyak ti may sa katrabahoak. Nga mo to na dya babae. Ay, amo kong taramida. Itad kunto kan kwa na intong bigat ti malam. Imbag na ita, tauray saan nga gluto iti si Dana. One Daddy. Itad kunto kan kwa na intong sumangpad. Hana, Sabado ita. Saan ka kading agawid? Agawid ako mga Rodlin. Ngam agdalosak pa'y ngamin. Kan labak dagiti na urno nga nagsukatak. Kalpasan na, rumwarak biit, tapanak man gumatang iti folder, kan long band paper nga usaran mi para iti group activity mi. Sige nga Rod. Si Kapela ti makamo diti balay. Tama pan ko imit dagiti groupmates ko. Tapag sasaritaan mi man, no anya mo ti aramidon mi, iti activity mi. Sige lang. Tiyawanan pa'y na babae. Para makita itong sumangpat ni Daddy. Sige nga Rod, ha? Anya nga Ella. Sa dino iti pangaramidan tayo, iti group project tayo, kadahana. No kayat mo? Message ko ken kuana. Nga ijay tulangan boarding house. Tauray ijay tayo nga aglunch, ta agluto ak. Ay, kitwa na. Sige. Gumata iti lutuan tayo ijay. So nalayang ta na isina kada tayo ni Ken. Nilin nga min ti kagrupo na. Wan nga Rod. Ngam okay laang. Sana bale. Tagsasabat tayo mat ijay school. Awan gayam. Awan ka di ti madlaw mo kinilin. Ne, apay ka di. Tunggal kadwa tayo nga min ni Hana. Kanayon nga agpapaigid. Nadlaw mo matgayam dayta. Ay, jakman amo iti dayji a tao. Natal namat. Saan unay ang managsasao? Ngam, kasla ka na yun nga adda kasuron na. Nay, apaya na basta diti baba. Nagkapon ti Danaw. Day tangarod kat Daddy. Taitay sumangpatak. Per may tilayos diti baba. Kat naka-close mat amin na gripo. Ngam idi sumang atak iji nga to. Nakalugat ti gripo iji banyo. Wan gayam. Malagip kon. Kunang amin ni Hana, alabaan na kano dagiti nagmurangan na. Iso nga, amang nalipatan na nga in off ti gripo. Iso ang naglayos iti uray lang nga dito'y baba. Agsasao ka kaniti pudno, Hana. Wen sir, ngamin kanayon ko nga i-check amin no kasjay apumanawak ditoy. Agraman silaw kan gasol. Ala, gaputay tayan mo tinaggapuan ti Danom. Bayaan pa lang na tamang rabi. Imap mo, manipod nga to aging nga diti baba. Ano samti sana maturog, aging gat sana mamagaan ti floor, nalawag. Sige, sir. Aday tanilin, rumwaran iti silid na. Anya nga Eileen, mapanta ka din? Mapandan ko na? Sabado ita Katuhan, apay nga rod nakasukat ka. Sapay, nagpintas ta kawas mo. apay, nalipatam ka din tinagtutulagan tayo alima? Tingay pa ng sorpresa tayo iti instructor tayo, takasangay na ita? Nakagatang akpaykit din iti regalo kan kuana. Ala, ingkakit di agsukat. Taado tinaskan nga aramidam diti balay. Anya? Nangag mo ti imbagak.
Ingka agsukat, taado tinaskan nga aramidam dito'y balay. Iso asaan kan asumurot. Agdalos ka dito'y balay. Kan ilabang mo't ng dagiti kawus ko, tapno ada serbim, amakigigyan dito'y. Lin, nihanang ay. Agmay-maysa ka man. Saan ka diyan nagtutulog tayo itangal daw? Huwan nagpaiso. Ayan na ka di. Apay, di mo ka duwa? Jakman amoy ti day di a tao. Ado ka no mo ti aramidan na, iso asaan ang makaumay. Makapadismaya nga rod. Anya? Kat ni Floyd ngay. Aday jaya na. Imununan. Iso nga min ti kasit gan iti balay ti instructor tayo. Aywan gaya man niya. Unay matantikas to'y nga aramidan ni Lin kanyak. Kalat mata na nagmaliw. Kat awan mat aramidak kan kwa na amadi. Imala. Aramidak latan dagiti papaaramid na. Iti kasta. Awan makunana inton sumangpat. Kumusta na? Naimbag man ta nakaumay ka? Awan kayam. Apa di ka nakaumay di kalman? Biru kan nakati instructor tayo. Pasensya kayo lakuman. No sa anak kaumay. Kalat mat ngamin asim makit ti bagbagik. Sure ka? Katuan. Apay, saan kayo ka di amamati? Timbaga ngamin nilin kat nagaduhan no ti aramidam iso adi kay may. Anya? Kasta ti imbagana? Win mat, uray damagam ni Ella. Uwan mat nga min, friend. Kasta timbaga na. Anya ka di ti agpaiso. Apay asaan nga agtutunos ti ibagbagayo adwa. At dan sakit di saan mi nga mo ah. Da kayo kit di imat. Ala, rugyan tayo kit din ti activity tayo. Tapno malpasan. Saan man? Puwera ang haw. Agkakadwa tayo. Isungawan ko mati sekreto tayo iti tunggal maysa. Apay nga rod alimlim tagdagi tamatan. Nagsangsangit ka niya. Makiabayak man hana. Kailiw ka nga minin nakasarsarita kat. Kasano? Man-manong agsabat ta. Ijay laklas roman o ada klase tayo. Wan nga rod. Iso adala ang Floyd kan Ella ti kanayon ko ang makasarsarita. Kumusta gami di boarding house ngayon mo? Di mat, ijay ka ayan dalin? Uwan, aapay ka di. Awan, nadama ko lang. Hello, Ken. Ah? Itay kayo kadipay ditoy. Sika, Matlin. Umay ka. Agi-istorya tayo biit. Break pa mat. Madamdama pa lang sumrag tayo iti next subject tayo. Umay kan. Good afternoon, Lin. Good afternoon to. Nakaumay ka, Mat. Wen, nalipatak ngamin yung subli ti binulod ko libro kan kakit. Amang ano ka sa pula mon, isong nyag kon. Kasta ka di. Hana! Hana! Ay, aban na ka di, Lin. Apay, di nakadimang mangag, ha? Pasensya kan. Ada nga min aramidak. Hana, good afternoon. Kastamat kan kaken. Naimbaga malam. Ala, ingka mang isagana iti merienda pag sangwan mi adwa. Kalpasan na, karga am tiing ti printer. Tag-printak madamdama iti report ko. Unay matanda ito ang babae. Nagalas kaya matalaga ti ugali. Darasam! Diyak kaya tinabuntog nga gunggunay. Sige, Ken, panawan kayo pay. Iha, apay kadya kastaka kang hana. Pagbalbalin ng maten at agabo. Gapo ka di taong tak no maminsan, ket kastamat ng tiyararamidam. Daddy, Nabayagan na mapalpaliiw ko ti saan na nasaya at atratom kenkwana. Saan nga imay dito'y tapno umay agkatulong. No di kat umay agabang tapadamot nga rod nga agad-adal. basta daddy, adayo tirik na kan kwa na. Anya, Iso ang mabalin ka di, di yun isakit ay diya babae. Siyak ti anak yo, iso asyak nga rod ti rumbang nga isakit yo. Nagpintas at talaga na ito balay dalinan niya. Wen nga rod. Sa apay napalawlawan iti nagduduma sabsabong.
Anyang iti panagkunom dito eh. Ha? Bro. Apay nga katawa ka? Awain, adala malagip ko. Kasanumat ngamin. Saan anay bagay iti ugali ti aking balay? Anya? Ay, hoy. Sika, sana tilay pagpagam. Sika talaga, Floyd. Igaraw mo man. Hoy, yan. Hana, itatawan ni Ha? Daddy, siya ti masurot. Iso nga amin na kaya't ko nga ipaaramid kang ka, tong palam. Ay, kasta kayam ti sitwasyon ti kayam tayo. O anya, nangag mo ka titimbaga. Aguli mo kayo lain. Agpaliw tayo. Kasano? Agtuloy tayo kadipay. Oray kasta. Tinadanon tayo. Ibabaw na kang ka. Uy na. Tano ibaon na tigayam tayo nagtrabaho. Lapdan tayo. Apay ngay, di dakmat una yan panpansinan daken, Ella kan Floyd. Gamday jay ahana, nagsaya at ipan nakilangan dakan kwana. Saan ang mabalinday toy? Diyak kayat asyak ti ma-out of place kada kami nga agkakadwa. Kaasimat ni Hana. Tinasayat nga aramidak. Aya baklaangan. Tao umakar iti pagababangak. Saan na bali? Pumanaw matan ti maysa kadag iti borders. Kat iso ti mang sublat. Iti kasta, agkakadwa kami latta. Mabalinta ka diti agsarita, Ella. Oh, si Kamat Gayam, Lin. Apay ka di. Apay ka di akas lalo miklik-klik kayo at talukan niya. Apay anak ko nam ti kasta. Kan, diyak amo akasta Amangan mo't no panunot mo la dayta. Sige, panawan ka nga ruden. Daytayan. Pimanaw mo't lang nga dagos. Kasanumat ngamin, saan anasaya at ugali na kanihana? Nga oray iti sango ti kaadwan at tao. Imbagman, ta nakalagip ka ngay makar dito ay ayan ni Ella. Wan, inayaban nak ngamin. Iso kayat kumatan Oh, Ket. Kumusta ngay matagiti pinanawam ijay? Kasjay Nasayat damatlat ta. No kayat mo, mapan mo idapasyaran. Ha? Oh, adtuyen ti merienda tayo. Kakaiso na nga adda tayo amin nga upat. Iso nga aginjoy tayo kit ding agbabanding. Oh, Lin, iha. Papanagsang-sangit ka si Mang Pat. Daddy, apay akastoy. Nagbaliwan ti pan nakilangan kanyak dagiti gagayam ko. Saan na nakas idea na si dagda kanyak. Dayjay tomat nga minahana. Iso ti makagapu amin dagitoy. Naitangamin ka. No, maminsan, nakita amat ang mga nung sikatag binbindot. Ipagpakitam ka na kwada ti manyatratom kanihana. Isaan di mo ina mapabasol. O, kanya nga ita. Imanaw lakat nga ron diti balay. Anya ti aramidag. Tapno agsubli ti sigod apan nakilangan da kanyak, Daddy. Naita-itan ti pagpampanunutam. Baliwam ko mga miran nagiti saan anasaya at nga aramid mo. Tapno saan da kang adaywan nagiti gagayom mo. Di ka garamid iti pakaibabainan ti padam a tao. No di ka tuladom dagiti nasaya at agaladda. Tapara iti pagsayaatam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagdarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.